bakka haadhaa kanattu namni hedduu madaa qaba. Haadhateen lubbuun jirtu rabbi umrii nuu haa kaayu. Warra haati dabarte ammootu isaan hangafee haadha ammootu Dr. Asliitiin hangafee mara isaaniitu rabbi haa araaramu. Jannata rabbi haa gammachiisu. Cufa namni haatite harmeente taji'a sagalgalatti si baatteetiin hin jette ganda akhiraa jirtu. Abboo jannataa rabbii si haa gammachiisu. Qabrii hawwata teennaa, qabrii abboota kennaa rawdatun min riyaadil jannaa rabbi haa godhu. Sadaqaa ati doolaara 100 maqaa haadhateetiitiin kennate tana ta itti geettu rabbi si haa godhu. Wanni addunyaa kanarratti nama dabaree godhan du'aayii isaa kadhachuu yoo qabaatteetiin jette akkanatti ammoo sadaqachuu. Gaafa sadaqaa nama akkanaa bira dhaabatte hoo nama ifaajee hawaasaa qabu kana gaafa gammachiifteetiin jette gammachuun ammootu gammachuu ajaa'ibaadha. Nama wayii maqaan ta'u isinii himaa. Umraa barana deeme umraa dhaqee umraa godhe nama wahii gammachiise jedhe achitti abbaa kiyya farda adii yaabbatanii uffata adii uffatanii wallahi ka jannata seenan argee nuun jedhe abjuudhaan nama wahii gammachiisee du'aayii naa godhanii abbaa kiyya abjuudhaan uffata adii uffatanii farda adii yaabbatanii ka jannata seenan argee jedhe waan biraan goone maani irraa sadaqatee nama gammachiise haadhatee harmeetee akkasii rabbi si haa godhu sababa sadaqaa ati ammootu isaan irraa sadaqatte kanaan jannataan ammootu rabbi isaan haa gammachiisu itti fufa inshallah onnuu guutaa doolaara 3,000 tana barakallahu baaf shantama qofannoo fe Madina rabbiin Makkaa fi Madina illee si adaabu rabbiin hajjii fi umra illee si adaabu akkuma maqaa keetii Makkaa fi Madina nama dhaqu si haa godhu sorry maybe nama guddaa illee ta'uu danda'a maqaa argaa jira waama haadhatii illee ta'uu danda'ani na folcha yo akkasillee ta'e garuu yoo hawwii qabaatan illee yoo hawwii qabaatin illee Makkaa Madina rabbi sin adaabu akkuma maqaa keessanii ulfaadhaa galatooma doolaara 150 qofannoo fi doolaara 150 qofatu hafe dhageetta 150 qofatu hafe jedhan Oromootii warra jannata rabbii dhibba dabalee jiru rabbi sin haa kennuuti. Risala tiba dabale dhibba dabalee waa'ee godha akka tasaa abbaan kiyya narra amrii ta'aniiranii debbii kun ka isaaniiti. Isaa maal jedhu? Abbaan kiyya armii narraa ta'aniiranii debbii kun ka isaaniiti jedha. Doolaara 100 kabraa dabala'ee. Allahu akbar. Mee abbaa isaa sanii rabbi haa araaramu jedhamu. Abbaan isaa rabbi jannata ofii rabbi haa gammachiisu. Sadaqaa ati isaan irraa kennite tana rabbi itti haa geessu. Ilma gaarii jechuun ilma kaayoo qabu jechuun ilma gaafa haati isaa duute ilma gaafa abbaan isaa du'eetiin hin jedhe yaadate wallahi. Aw waladin saalihin yad'u lahu jedhan. Ilmi biroo qabeenya fedhe qabaatee haadha abbaa ofii yoo yaadate ilmaa miti beeku. Ilmi gaariin ka amma mootu akka obboleessa keenya risaa kana awwala doolaara 100 kenne ammas maqaa ammootu abbaa biyyaatiin doolaara 100 itti dabalee jedhee nu gammachiise rabbi si haa gammachiisu rabbi si haa fuudhu rizqiin si bira haa fuudhu akka rooba samaa'ii gadi roobuutti rizqiin sitti gadi haa roobu tammootu roobeetiin jedhe akka marga dachiitti si haa barakattu ulfaatu kabajami rabbi umrii si haa kaayu baga gammachiiftan abbaa keenya kun maqaa keessan guutuu ila matataha wallahi maqaa keessan guutuu ila malee matataha barti keessan baga nu gammachiiftaniini ulfaadha kabajama guddattiin isaaniitiin illee jecha takkitti na dubbisaa itti du'aa isin biroo na bakkitte jechuudha takkitti Arafat sensera ergeras. Okay. Tagaleen ifagoo jira. Dagamu. Tagalee ol kaasi yaa. Maalatti Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kam jirtanii hundi keessanii yoo guddaa galatooma ani baay'ee so'aa miidiyaa kana baay'ee keessan jiru. Guddaa galatoomaan jedha hundi keessanuu bakka jirtanitti rabbi isinaa eegu isinaa tiisu kanuma jechuun barbaada galatooma. Dr. Asli dolara kuma lama dhibba tokkoof 50 geenne gara 3,000 deemna mooree dhaaban. Kuma tokko dhibba lama 50 geennan ol akka guutuu malee ta'u qaba 3,000 ta'uu qaba. Fiira.
kuma lamaaf 150. Dhibba sagalii shantama qofaan noo feebar xiqqoo sunillee. Maaltu bar Akkaawuntii dubbisiif amma maqaa fuula harawaatiin ustaaza billaadhiin fakkaatu kana takkaa kenninee fi carraa areeda dheeraa kana du'aayii godha. Akkaawuntii kana dubbisaa chaalenjii miseejiin callifte. Miseejiin hin callifte ustaaz Sa'ad miseejiin hin callifte tasilkii. Miseejiin waan gurguddoon dhuftee achi booda hin callifte ajaa'iba akkuma 30 fi 50 fi 15 hin seentee. Sambooda hin Dhibba sadii miseejii tana kaasamee sheek. gadi haaroo miseejii. Chaalenjii haaraa miseejii kaasaa dhageettanii ustaaz Mu'aaz Abu Mu'aaz. Muaz. Assalamu alaikum. Chaalenjiin akkami beektanii? Kuma kudhanii kuma shantama Allahu akbar nama ciqqanii namni amma sarfatee waadaa seenee yaaddoo sana osoo hin taane akkam beektanii namuma kuma 8 isin ilaalaa jiru kanaan akkaawuntii silkii keessan ol baasaa jettaniini 300 irraa 200 ol waan dandeettan galchaa jettaniini achi silkii ol qabanii miseejii gurguddaa dhageenya jechuudha. Oma shaayi buna. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أنا أمي ركيسة قالي والله أولا بكم الرجال قبل الإسلام أشي أما نمني هندي وأنا دكتور أصلي جري لقيتن دكتورة نما تقوتي متي بيتني دكتورة علامات تجري وأن تعتذي شيء متواني مو أفانو ما دبتو في إن شاء الله بينمني أرشي هنگا دندي ترى أنا سلكي تترفود أنا لين الفودا بسم الله يا ربنا على فيس dubbisaa fi isaan baru tarana diimaa kana dubbisaa fi Waa itti qabadhaa ustaaza sodaatanii waa itti qabadhaa. sarara diimaa kanarraa dubbisaa Ustaaza sodaatanii. sarara diimaa kanarraa dubbisaa كوما توكو sarara diimaa kanarraa dubbisaa كوما توكو كودا سديت كوما توكو كودا سديت جاتا توكو silkiin keessa maasa ishee qaba yaa deebi'a جاتا توكو sheeka ijoollee bira jira abbaa maatiiti rakkanne ergadhaa bifa haarawaan ijoolleen kilaasii taan duudhaa jiraani sheekonni mushkilaa war sheekonni ijoollee biraa fiquun jaalattu hin jaalatti maashaallah sanaa warroonni obbo Waaqoo haa rafanii jettan akkamitti rafan? Gammachuu keessa jiranii sila akkamitti rafan? Du'aa isinii haa godhaniiti. Yoo haa rafanii jettan daddafaan gammachiisaa doolaara tana 3,000 ol guutee rabbi isinii haa kennu. Ta isinii kenna isinirraan fudhatiniiti. Addunyaa kanarraa akka itti dabran hin beekanii beeki. Wallaahi nama ganama gadi baheetiin hin galgalaan mootuu taaziyaan isaa galte hedduutu jira. Qabeenya ati baankii qabdu guutuudha guddaadha. Garuu qabeenyi kee ka haqaa ka ati kennatte ka ati miskiinaan gammachiifte kana. Wanni namni gaafa qabrii gadi seene itti hawwu yoo jiraate لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. كنت هجما نمني قبري نباس يا رب الدنيا رتي دي بإيسا لك أمس آيات كيسا وأكن من الصالحين. إذا نمني واكنة نما قاريته رب قرآن كيسا دبت namni miskiina gammachiisu ka kiisa ufiitii baaseetiin hin kennu nama gaarii nama ulfaataa nama kabajaa qabu ta'uu rabbitu ragaa bahee fi itti ol nu guutaa isin bira haa guutu namni illee nu dabalame namni du'aa nu godhu illee Ustaaz Mahdiin beeytanii mitiire warri shaytaan itti jiru illee baqattanii akka masiin baan eeggadha barakallahu fiikum. karaa jira ka jedhu kana doolaara 200 jedhaa gizee tokko larkiftaamee asliin. namni biraa tokko immoo Abdallah Qopheessaa doolaara 100 natti galchanii jiranii jazaakumullahu khairan. nama biraa tokko immoo Sheessaa nama samee rabbi ajaa isaa guutu jedha yeroo takka du'aa godhaafi. Meeqa galchan. Abdallah doolaara 100 nama biraa tokko immootu
ما شاء الله تبارك الله. بوليسكينا كدولار إبنو كنتين دولار إبا بوليسكينا عرفات الرتي قلشته نولي يوسي ولا لربي سيبيكا جزاك ربي سي هادين ربي أسي هافود تخاقات اللي ربي سي هادين ilmaanti yabdu ayina goda jedhani Sheikh Saadi miseeja malaalee dhufe namni shantama jedhaa jirullee hin jira ujoollee ta'e ujoollee akka Bukhaarii rabbi sii haa godhu akka Bukhaarii Muslim rabbi sii haa godhu ujoollee ammootu ifaa addunyaa taatu rabbi sii haa godhu hedduu ujoollee rabbi keessa deebisee karaa gubbarra dhaabattii beek nama tokko ka rabbi akka aduutti isa mul'isee ifaa addunyaa ta'eetiin hin jedhe ujoollee ifaa addunyaa taatu rabbi sii haa kennu haafidha qur'aanaa rabbi sii haa kennu tawaan ati qofti itti gammadduumi ta addunyaan guutuun itti gammaddu ujoollee akkasii rabbi sii haa godhu abbo ujoollee borillee gaafa ati dabartillee tola sitti ooltu du'aayii sii gootu sirraa sadaqatu akkasii rabbi sii haa godhu kamara caalu ammootu warra jannata keessatti walitti garagaleetiin waliin jiraatu rabbi sii haa godhu وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ماتي قريبا ربي أكنوا ما فوري جنة غرغرتي وجول لي في جارتي ولدتي غرغرني جنة كيس بشنن جنة كيس راحة ولني ورا كسي ربي سي هاغدو والفاتو كبجمي إسان هنكبه وروني دولار إبقى جدا كبير واللي مكانوا النامباني جدا وبريس كنا عرفاتي ربهم بيكا ربي سرها جالت ربي سي هامل كيسو اتفوفا نوقوتا إن شاء الله Esaadha subhaanama tokko doolaara dhibbanatti ergee haadhatii afaraara manaa karaa daa'iree du'aayii tanallee itti geessame. Oromiyaa afar zeekir. Legaaf. Kuma lamaaf dhibba sadiirra jirra dhibba torba hafe. Waa xiqqaafe. Dubbadhu. Namoonni dura jiran fakkaate. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ammoo sirna hin jiru dubbadhu sima. Yaa boora. Nagaa keessani. Yaa. Anillee birrii kuma 42 fi dhibba afuriin galchaa fi yeroo dhibba lamaa jechuudha. Allahu akbar. Dhageettanii aboo birrii kuma 42 fi dhibba afur yuuroo hin galchaa fi jedha. Rabbi sarra haa jaalatu. Rabbi si haa milkeessu godhisa kee. Birrii Itoophiyaati sheeka. Indee dhaabata na jiisuuf yoo birrii dhibba lama. Birrii dhibba lama. Yeroo dhibba lama birrii Itoophiyaatitti kuma 42 fi dhibba afur taati. Akkasuma jennee bar sila kuma lama hedheedhaan. Kuma 42 yeroo jennaan rifadhaayyee. Rabbi si biraa guutu aboo nama sanii kennatullee rabbi si haa godhu wallaahi. ما ينقع الرحمن ربي قد هذا نما قري ربي ويرزق من يشاء بغير حساب يعني اتبني قبينك انا لا كون دنه تجرا نمني اكراغني كاكنت موتو صوبيان باكي سجرو ريف قد تاجر افاجاجر اكنت اموريت ينكنو غاف ربي ستبل لسيت ينجد اللي كنا نساك المفكات وان تاجر وبليس كنا وان قد غوت ربي سر هدالته ربي سيعمل كيسو اسان كما تيفت موتو ربي سيعمل مجيس يو ركنا موت يو يفود ربي ستي حافو يو فوتي وجولي عجائب ربي سي هكذا بو إن شاء الله قالتوما عرفات كم جرت لك سماوات جرت بقى جرت انت ديما اي دولار في يورو انت كما لما في دي بشان رجينا جرا دي بشان كوفا اي دكتور نو براتي جراكن انا سنرا قدبا سيرغا اصلي وانا ريسيتي بر حبيبي دولار دي بشان كوفا بربان اصلي دولار دي بشان كوفا بربان يورو دولار تو كما لما دي بشان رجينا جرا ايوه ما شاء الله حكمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام عليكم. سألك أنت كمان؟ إيه. أوكي جرب فيديو باقي أنا كان أرسله توتا كقلبي جاب وري سواب ده الدنيا أسر تصوير ده توتا كقلتوما. إتأنسوني أيلين كما كوداني مكا أستاذ كمادي بوتين كودان مكا هذا دكتور أصلي تني بورين قلشاني أسرق ترجع رسيتي دواي كودان في كرب بينا رارا ما في فينو. ما شاء الله كمالي كان بيتني كمالي سينا مجدت كان بيتني كمال هبو يدن نما أجائبا وهيتي نما قد دالا ربي سها أرى رب جنة ربي سها قم تيسو وبوليتي تنا ألفاتو كبجمي كبيني سبيرها قوتو كسيمون لسيسين دوسينيتي كسيكين سراهم فلتينيتي وبوليسا كينا يادتي ربي أموتو هندن دايا خيري أتي أموتو إساقوتي تنا ربي اتهاقيسو
إسا ربها أرارم أكسما مقا موتو وبلسكين أصلي كأمن من إساتي هاسوات ننجر كنا وقما كان هاتي الرا أمريتات هاتي إن أكملت موتو خدمو نما إيبا موتو هارا قبول نما إيبا موتو علماء قبول لا مقا هذا إساتي إنكم قرآن كنتي ربي موتو سر هاجالته على إساتي ربها أرارم جنة ربها قم الجيس وأن الدنيا كان رتي حفظ تقي تنجر جرا الدنيا تنقوتو والله هندي قمت ديغم نسي كأما كنو ديغم الدنيا راتوكو به كأما بلان الدنيا كيس جرتكون سن كيس ساتوك الدنيا تنقوتو هندي قمت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سماوان نفت دجين نفت حتى ملكان نفت حتى الملكان نفت ربي تكيت قفت الدنيا كان رات حفوف به سنبود علمنا ما كن هين كافم غافا كافمي وني نمني اتمل كاوتكو صدقه وياه بعد وني نمني اتمبون لي وني نمني اتمبت لي والله صدقه هر الدنيا رات كنت كان نبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه قباتا الدنيا والله صدقه نما تكارك كنا هين ارجين فكي اكمت غدان بيتني فودني إبدا جهنم كيسة تكتيو أكنا قد كان أنني الدنيا كيسة تريسان قوتو هند قتال دقيقاتك كيسة أنني الدنيا كيسة تريسان قوتو دقتال نما ركتها الدنيا كنا كهمتك تكاك أنني إيهم بيني تكتي فولاني جنة موتو كيسة يو قد كان ما رأيتو أكو من محمد جري تكارك كنا تكهين أقر ريجري كنا ورأ كان المقامة جيبتن ركنا الدنيا في آخرة اللي ربي سينا أقر سيسين نما هدو غرغارتن نما هدو بردابتن نما هدو سغليتاتن إبا ما هدو أموتو يالتن كمان أنكم هدو تيجارتن دلغان إسن دليدن توني دلغا لافتو متي رب سيحافو قبليتي تينا عوتا كينا ورا دي الراس دقاتيتي نجت جنة ربي هاقم مجيسو والفارقة كبجمع والنوغوتا إن شاء الله دولارا كان ورد مفتنيتي نجتا يروتك أصلي وانا سنولدي بسمي لكوس زيلي سنولدي بسي دي بشاني تنكتبو كاني أكاونتي بيالي ورد نمني دون كومنتي غافتا جرا اوكي أكاونتي بيا غافتا جرا وان تيفون كيسانو يو challenging di bala marra egala wanum na kesani irati taggotani rabbi isin hamil kesu undi kesan da gefada account isin dubisa wari mobile banking ki qabdane boru ibtan ergu barbadele message daga ufena account sirki kesan lo fada account isin dubise zeli isin matan sa samboda kuma tokko kura saddet jahatami tokko didami jaha saddet kuno ka sarara dima rajiru kana lappe shekatir kuno sarara diman kabarra kan kuma tokko kura saddet jahatami tokko didami jaha saddet bisajin dufa jira ustaza ما شاء الله مين موبايلنا تسكنها سوري دكتورة ديما bisaji egol undi kesa ko ba hada kuma tokko kura saddet jahatami tokko didami jaha saddet or mobile banking qabdan dibba la marra kasa wanum na kesani emergency ulfada Abdul Qadir ubad iman ويا أصلية نجا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام كيفتو جرة دافقة الو أبو قادر إيمان دوبر السلام عليكم. وعليكم السلام أبادر إن دبيسا عندك إنسان بقانا قاتاتني أنا أكون كيا تربان هرا أمري نجلاتي مقاسي تنبركم أديك مسني يبجا عندك إن شاء الله دعينا أكون أفي ما جدت أكون يبتو تربان دربي نجلا إيكما أبادر إن جلا من دبي تلوكو أبادر إن بكاكي قلتي بركم أديك دامسني لابرس إن شاء الله أما أرجيت إنجرا رسيتي سنة إلو توين أصلت يرجع رسيتي دعائك أفا مربادا
Akkoo kiyya torban darbina jala amrii taatee sadaqatul jaariyaa akkitti naageettu kuma diidamaa abbaa keenya kanaan iyyadhee du'aayinaa godhaa jetti. Warri biyyaa hedduun keessan dhaga'uunatti fakkaate mee du'aayi godhaa fi kaabaa zarrii fi aboo mu'aaz ishee. Mikaro baalee karoo jedhe. Shabakaan irraa akka tokko nu goggoraa jira. Rabbiin obboleettii teenna. Waan ati kennite Rabbiin agartee dachaa godhee Rabbi si haa kennu awwala. Bismillaahi Rabbi dachaa godhee si haa kennu. Ganda agartee ati yaadatte san. Warra ati yaadatte san Rabbi jannatul firdaws Rabbi haa kanaliisu. Yoo agartee kaleessa isaa maasiyaa qabaatanillee Rabbiin sababa ati kenniteen isaan Rabbi haa bilisomsu. Firdaws agartee kusiisan isaanii Rabbi haa godhu. Rabbiin eega kanaati ati himmoo waan kennitu.